السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. محمد شريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya pondok yang dari Universiti Program Buat Nasi ada rumah. Raja mau diuji heti benasabah berhenti semateri hari pondok buat pondok hari menjawab. Berikut dari jumlah insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو
البشر عليها 19 عليها jari umpan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي شفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. المدنة محمد الشريف لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الأمر في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. عائشة محمد الخليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أبو بكر باي
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Abu Bakar Bari. Abu Bakar Muhammad Ali Bari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب فمودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقول وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل هي عاقل في قبره أمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيله فموفق فإن ابتدعت فما عليك مؤول. تمت بحمد الله. ما شاء الله بارك الله فيك. رجع معي pale kwa maana mkawa tunaka bila zimiki mwili tawe teseda mmoja kwa Allah kwa hali yako tunanga ni toseda insha Allah taala tayuwadife poli na elezo kwa hino tena no demonica telephone so décrocher o jangana ndo sela. Naam, Abdullah Bari ala jamaa ngere jamaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله كفى. بارك الله فيكم. joni reɗen natande golle ɗen ɗe wernude Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faydede tole ba be yo weltana mo ya sabude jare ko wondu don kon e needi hara yon tora beydu golle agol jodo jodde mo e den saffino hara joda ke nyutu mo be jodo ka fala sidi mo ma ari hebata ka won hara jode jondeji mo di andira don di. Barakallahu fikum. Haray kay no wattirno dem non haray karankoɓe men ɓen hewti haray yimɓe fi fuɗɗagol ngol Sera suivi cette
tâche nous sera accomplie par notre chef, Oustaz Ibrahim Assou. Donc on va leur remettre leur diplôme et leur attestation prouvant qu'ils ont accompli cette tâche. Des sages nous ferons les bénédictions finales et nous allons nous séparer ici pour nous aller au centre pour la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة وعموا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Shukran, jazakallahu khairan. Abaye kitu kamengo ara ni roller de yodo jangi ko hikintintendo ko president gol mo men ko men itetudo men mo men ka sarga ara ni jonne do Cerno Ibrahima Sow be president nay mushikko ko be dara ko ma ki no yidem aɗon gañde tamo e kubbora no ɓe makiri ɗon modi Alhasan Diallo ɗum ko pattor pay kunkum mo arɗen pottugol ɗo fimuɗon jiggiti ɗon monsieur Amara Camara ancien chef secteur de notre quartier Popomere secteur 9. Amadou Kourouma, chef secteur, monsieur Lamine Camara, trésorier, communément appelé Carolaire, monsieur Diallo Mohamedou Alimou, membre de la mosquée d'ici, monsieur Diallo Alba Oumar, commerçant du marché Seounaya, monsieur Mohamed Boy Paris, membre de cette mosquée, Masjid al-Huda, monsieur Baldi Ramadan, communément appelé imam Ramadan Baldi. Il est le premier imam de la mosquée Kantea. Monsieur Baldi Mohamed Alba, commerçant. Monsieur Diallo
Kanté Sadio Man, communément appelé Monsieur Kanté, Monsieur Pa El Hadj Mohamed Sadibou, imam de la mosquée Keitaya, commune de Dibreka. Monsieur Mohamed Ali Diallo, premier imam de la mosquée Sanoya, Dondole-Gouré. Monsieur Diallo Mohamed Ali, imam T5. Elaz Salou Paris. Elaz Tcherno Ba et Tcherno Boubacar Ba et Elaz Ahmad Bari et M. Sou Alpha Omar, communément appelé M. Sou. Alphabeto Uwanikor mi yerbe nana alkadi de mo wara na wala wadde do kono batamo fiyoru wawtandu de yimɓeɓe aray en yondi nori ɓeɗo aɗa luttuɓe ɓen kadi fo yoɓe ɓe nanali inde mum ɗoɓe aɗa yoɓe andu meɗen sotiɓe biyenɓe ni meɗen wiɓe kadi ko sari maɓɓe ko tooli ɓe yeggitaka ko tama woni permetali min jettu fo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ora da yewtiri noon ɓen nane ɓe inde mum en no kayno kamna no tolna ha ɗewta ɓe mawɓe min juruɓe trafic to ɓeyɗen gandi kanko ko ɓemen to Sadabou Bakr ko trafic to ɓe addino wonde ɓeyɓe imi kaɓe duɗo to toon haray ɓeyɓe holli ka juuɗode toon iɓe dartide ɗo hande fayɓe ɓen ɗon kadi fof to ndirɗo ɓeydi délégation mbiya waɗa délégation on Ceerno Boubacar Ba ɗum ko mawɓe ɓen noon kamɓe woni premier conseiller on ka juuɗode toon Alhaji Ahmad Bari ɓen noon kadi ko ɓe mawɓe ka juuɗorde toon imamuɓe haray ko kamɓe e wonɓe ko woni ko Sénéga haray fof wataka jantede joni noon haray karmokol men ɓen kay no ɗo ɓen noon kadi waɗanta en muhadara on haray ɓe wondi kadi ɓe puɗɗora e men ɗon monsieur Chéri ɓen noon kanko Siral Rachid ko temɓe Rachid haray ko médecin ɓe ko docteur ɓe ka Lamtan Ratouma to ka maternité haray ko kamɓe ɗo tani karmokoɓe men ɓen karmokoɓe men ɗo ko Oustaz Mamadou Bari haray ɓe anda moƴƴa ka réseau social ji ko Mamadou Diallo ko ɓe Mamou haray ko karmokoɓe wano gila hoteɓe an maɗum kotiraɓe an seeɗa ha naftiri ley Mamou haray koɓe wawide koɓe karmokoɓe ɓen no fof wano noon kadi l'école ɗi jangguete français noon ɓe yahayno toon ɓe waajo ɓe nodda toon sukaɓe o jeeyi sukaɓe fuy jangguɓe diina kam hunji alqur'ana hara ko juuɗe maɓɓe hara koko ɓen ɗo yiyata toon ɓe yaha ka l'école ɗi noon to maariɓe ha maari ɓe yahay ka l'école ɗi harana kam franco arabe jangguete ko français tun jangguete ɓe yaha ɓe waajo toon hara ko kamɓe ni mbaka ñande goo ɓurɓe nan jelaɓe ɓe waɗa taarif maɓɓe ko yaadi ko honto ɓe jangi ko honto ɓe duɗori to ara mi ko ɓen ɗon yewtata aray Mamou koɓe karmokoɓe sukaɓe hono ɓurɓe nan duuɓi seeɗa gila an ha naftiri ley aɗa koɓe karmokoɓe maɓɓe aɗa kamɓe waɗanten ɗo yewtere nde donc Oustaz Mamadou Diallo donc haray ko feƴƴeten ɗo ka programme men ko hikkitinten ɗo ko tolnugol sanna seeni ɓen ɗo fof haray ko waɗanten ɗum ko mawɓen ɓen ɗo Ceerno Mamadou Sadou Bari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له على اذن الله سبحانه وتعالى ñewna en ndeɗo jonde islam darni Allah subhanahu wa taala e oɗo nema makko aray ko addi karama ko wonande saw
sena bonto aray en weltani ke moƴƴa e tan fayde men moƴƴa toro Allah subhanahu wa ta'ala yana yobɓe kumre moƴƴe toro Allah subhanahu wa ta'ala yana ɓeydatɓe barke e gandal maɓɓe ngal toro Allah subhanahu wa ta'ala yana ɓeydatɓe barke e ɗuɗal maɓɓe ngal toro Allah subhanahu wa ta'ala yana ɓeydatɓe barke kaaligal maɓɓe albaɓe ɓe jani toon toro Allah subhanahu wa ta'ala yana waɗ barke muɗum albaɓe ɓeyde ɓe fof Allah waɗ barke maɓɓe aray ko yeggiɗo enen ɓe hoɓɓe ɓe woni sab ɓe ɗon ka maɓɓe ɗo aray ko tuuɗi en fof meeɗen kala ko ɓe meeɗen ko tuuɗi heɗiraɓɓe salam ko tuuɗi babay talbaɓe meeɗen biro maɓɓe fof kadi tan ko tuuɗi ko kala ka ɓawɗo en fof meeɗen haray ko tuuɗi aray ƴettanama en duwanama yaka hokkol moƴƴere faaɗi en fof ɓe fayde ɓe faaɗen si woni e ɓaawo damɗo en torona subhanahu wa ta'ala yannawo newnaɓe ɓe wona e oɗo laaw Allah subhanahu wa ta'ala tabittinɓe oɗo laaw Allah ka seytani fof ɗo enen e maɓɓe Allah tabittin ko janga ko Allah nawran ɗum muɗum sabi yeeso Allah dandu ɗum sabu ko sakkiɗo en gonɗo laaw Allah newna en kala laawol ngol ko nawrtamo ni so Allah ko ɗiɗɗum sabuji اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. joni aray ɓe waɗanama aray ɓe tolni en ɗo ha hewɓe kala ko men darɗiɓe ɓen sukara ɓen ɗo donc markal imam ahmad on e kamɓe to ɗe ɓe seno geetoga sen mouhamad diallo sen mouhamad sadio woni on wernama ga aɗa jonde kala ko ɓen yewtere nde e ɓe hol ƴewten ko muɓiɗiɗen ɗo ko aɗa micro kon aɗa bisimilla bismillahirrahmanirrahim haray te mawɗo men go ɓayno mawɗo men ɗiɗiɓine ɓay ko kamɓe woni hoore woɓɓe mere fi janngoɓe men fof ɗiɗiɓine rayɓe ɗo en jonɗen sadabu maɓɓe meɗen ɓeytaɓe joɗen ɓe gayni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamaah aku berenang matul namare bismillahirrahmanirrahim. Ayo dari imam betul karena kau betul kau jamiatul ta'awun betul tidak sebut nyamun negara bismillahirrahmanirrahim. Betul ikan sebagai sebut betul. Ada karakter ini karena mungkin kemudian tak kedomarnya angka itu berjalan tak kemarin berfita Deru mengharap yang wawai waktu itu mungkin untuk kajian yang harus dibawa dan dibuat di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ngobrol kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يتي الله سبحانه وتعالى وكان هانا يتد جنماجي مودي هيودي هوبودي
en seedike wondema ala reweteɗo e gonga si wona Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun hawtodiɗo wo alanamo en seedike wondema Muhammadu ibn Abdullah ko jiyaɗo makko ko o nelaɗo makko o timmini nulal ngal o laaɓani mofte ɗen o haɓani dina Allah kan o rewi Allah subhanahu wa ta'ala hay mayde nden tawimo e hoore ɗum yo Allah ɓeydu yurmede makko nden e hoore o nelaɗo tedduɗo e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala ñemtinɗoɓe ha ñalande joddigol nene gotoɓe an kadina talibaɓe babiraɓe an halfaɓe ka dina e ka dawla neniraɓe e bandiraɓe sukaɓe ƴettuɓe gurdam muɗum fi kurkanagol deftere Allah nden ka jannoɓe e ka jangoɓe siɓɓe seniɓe heɗagol mi salminiri on fof salminagol islam salminago yimɓe aljanna ɓen ka nder aljanna mi wi on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko welo welo mawɗo wonande lan tumbondirgol e moɗon e nde nokkure tedduɗe ɗo nokkure alquran la'al e la'e alquranul karim jonde nde tawata seeniɗo tawi ko qur'an addimo e nanɗo hitongon tun ari heɗagol ko honɗum e wonnoɗo feƴƴude tawi no toola o tooli foppo heɓay e maggal mana noddaɗo emo noddaka fof heɓay si o notiki ko welo welo jano wonande lan tumbodirgol e meɗen ɗo tawi ko nde deftere Allah ɗo woni ko hawtiti en nde ɗo beru wo ko nde waɗana beru wo ko nde waɗana ka hettare tan on ma e jawdi ma e yangi ma e lakkere no fanɗi kala ko ndeɗo kurkorana no fanɗi tawde honɗum haala kan hika mari valeur wowluɗo kam so wi ɗum ɗo ko haala Allah hika teddi teddungal Allah ngal hika mawni mangu Allah ngun subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi so on daari on taway sifaji alqur'anu on woni ɗin tigi sifaji Allah ɗin e wi'ay alqur'anul karim wi'en Allahu alkarim wi'en al-azim alqur'anul azim wi'en Allahu azim idan mana on taway sifaji haala kan ko ɗin tigi woni sifaji haaluɗo joni noon o Allahu subhanahu wa ta'ala yewtuɗo fi ndeɗo deftere on ko o yewti en fi konngudi makko ɗin kon ko honɗum wondema naalannayɗi walaw anna ma fi l ardi min shajaratin aqlam walbahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah e aya go konno mo wi'en si o baharu ɗo middorama fi windugol konngudi Allah ɗin o ɓeeɓi o hebbintinama tew
o ɓeeɓi haa timmi laabi jeɗɗi konnguɗe Allah ɗin ɗi lannata. idan ɗo ko fii ndaha kan o yewti en fii mum ka Luqmanu o yewti en fii hon ɗum fii karambi ɗin hara leɗɗe wonɗe ka hoore leydi ɗen fof setta waɗa karambi nanda karambol na ko jogorte newre ko waɗete ka hakkunde kolli idan leggal ngal koye ngal feccite ha ngal fota e karambol idan anda karambol kadi liwtirtake mango ha mana ko ɓeru cuɓal ma si ɓuray ɗon ko seeɗa ko ɗum wiyete karambol si ɓuri ɗon harayna karambol hande kadi ko sawru wiyete ka idan mana walaw anna ma fi l ardi min shajaratin aqlam idan mana ƴetta jundi karambol ƴettaki karambol hara kadi ko leɗɗo wonɗe ka hoore leydi ɗen kon fof ɗeɗo fof wonta waɗe karambi windire konnguɗi Allah ɗi karambi ɗi lannayi wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu mana la hafidu ɗo kurkanagol nde'e nde reyiten fof no barki ndaren ka malaika ɓen fof Allah suɓi gooto halfinimo jippingol nde ɗo ittande ka lawhul mahfuz adda ka kammu aduna ittande ɗon jippina e hoore nelaɗo makko on o woni ɓurɗo moƴƴude malaika on fof woni hoore malaika ɓen fof sabu ngal teddungal ɗo idan jemma ka nden nde jippina ɗon nde itta dow toon nde adda ɗo woni jemma ɓurɗo moƴƴude jemmaji ɗin fof wuri na wigol ɓuri moƴƴude tun ko jemma gooto on imo ɓuri lebbi wulure idan ɗum ko bo jemmaji jelu noon wona jemmaji ñalɗe guluji capantati sabu ko qur'an jippi e makko kon pet laylatul qadre idan lewru ndun kande jippi ɗon ɓuri lebbi ɗin fof nelaɗo kammo nde jippi on e mum ɓuri nelaɓɓen fof makka kade atti jippade ɗon ɓuri nokkeli ɗin fof tawi julde wotere makka no fota e julɗe guluji temedere nawi temedere de na wulure guluji sappo o guluji temedere fana goto mo juuluɗa ka juulirde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam la ka juulirde makka no ɓuri julɗe guluji temedere nde lannitinoya madina ɗon julde wotere no ɓuri julɗe wulure idan koni qur'an ka rewi o accay batte moƴƴo si nde rewi ka ɓernde ma ko ni nde accirta batte si nde rewi ka tere ma ko ni nde accirta batte ko ɗum waɗi haray ko ɓuri moƴƴude kon foppo ka hoore leydi ko jannguɗo nde golliri khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama buyno fira hadis on firoji boyi e wi'e ɗi fof hiɗi naata ka nder maana hadis mana wo ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof ko jannuɗo alqur'an jannguɗo nde janninde woɓɓe wi'i الضمير يعود إلى أقرب مذكور من تعلم القرآن وعلمه وضمير يعود إلى القرآن ولا يعود إلى من كفيكم من أمبري وطلود ضمير هوتاي كبري باتاد إكو جانتاكم إذن معنى من تعلم القرآن وعلمه معنى قرآن أندينمو معنى أجابي wajuji qur'an on sinde wi'imo waɗu o waɗa sinde wi'imo accu o acca idan mana o janginde nde jannimo wattaqullaha wa yuallimukumullah idan almana mana on no yaaja kono ko ɓuri himmude kon ko fameten ɗo wondema qur'an ala ɓurɗo teddude janguɗo nde jangugol nde janna haray noon en nanay ɗo wondema janngugol nde tun hara a gollitirta haray hay si ɓural no toon ngal ŋakkay atamuruna annasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taaqilu yani no tawa e haqqil wondema nde hiɗa yamira yo taw hara hiɗa wadde lol qur'an yewtimo ala hakkil yewtalimo ala hakkil ko li qawmin يعقلون لأولي الألباب لأولي النهى لمن ألقى السمع وهو شهيد كدو ودي نوكو غوند بانغيني كو لابي بوي لتنذر من كان حيا ويحق القول على في كذا كونغول سورة والدو جانغانتي ماي بيبي
mana ka nde wi ɗon ko fi wurɓe ɓen kayre ko ngol suratowol ɗo woɓɓe suuɓi janngal ngol nde arali fi jertingol mayɓe ɓen ko hay wurɓe ɓe gollitirta ɓen haqqille qur'an na kamɓe nde yewtatama idan haray ko welo welo si en tumbodiri ɗo tawi ko fi nde ɗo wonɗen kurkanade kono qur'an wi en بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ɓemɓeno janga deftere allah nden ɓe ñinna julde nden ɗum ɗo ko yamirore deftere nden ɓe itta sadaka kaɓe jogii ɗon kene e gundo ko yamirore deftere nden itan mana o jangi nde o gollitiri ko nde yamiri ko gana ko ɗum ɗo aya on hawtiti ɓeɗo yarjuna tijaratan lan tabour ɓeɗo no julodade e allah julayagal ngal anda perdi yo allah newinan en tawede e ngal julayagal ɗo harfu goto baraji 10 alif lam mim alif on ko harf laamu on ko harf mim on ko harf idan mana alif lam mim wona capantati kanano woni capantati ɗiɗo no sowe ittiri noon tigi laɓɓiniri wo ndaren si goɗɗo ƴetti boowal no dukkude ngal ko beru honto wonta si o hunjo ngal e hoore qur'an hiɗen andi ko ya duku wawa duka hunjoɗa duka fi wata yejjitu ka idan ɗum ɗo fof ko jannete ko wondema mo wakkilori yini ka janngugol o heɓi buy si harfu goto ɓe ko 10 ko laawi jelu o janngata boowal ngal si o hunjo ngal laawi jelu fiyo ngal tabitu laawi jelu fiyo ngal ɓowru ara o yejjitali ɗum ɗo fof si calculama ko baraji jelu tiggi ɗen o heɓay joni noon si tawi ɗa mari jowo janneteɓe a fiinayɓe ɓe janga si ɓe jangi ko an fiiniɓe beru ko ɓe jangi wo ɓen ɗon jowo mo be beru ko heɓi wo an fiinuɗo on a heɓay wo ɗum hara ɗuytantama ko maɓɓe kon hay hunde idan an ko fiinuɗa kon hiɗa mari kamɓe janguɓɓen hiɓe mari ko ɓe rewtoto kon hiɗa mari hiɓe mari ha fanna man na heɓe jangude ngal ɗo gandal wuruɗa mayɗa compte ma on ɗo continue hewde idan yarjuna tijarata lan tabour ngal andal peer ko fi ñande o koko ɓeydoto si ɓen jannoyi woɓɓe ko noon si ɓen ɗon janni woɓɓe ko noon hande ɗo so daari ijaza ko ɓe jonnata ɗo on tawa ijaza on ko kaydiri tew ndiɗo kaydiri fof ko inɗe karamokoɓe jannuɓe kaari hunjini kaari on ɗon hunjini ko kaari hunjinimo on ɗon kadi ko kaari hunjinimo ha hewtoya ka sahaba ɓen ha hewtoya nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam idan mana ɓe karamokoɓe ɗo fof e ko ɓe janni fof beru baraji ko ɓe heeɓi o mouhammadun sallllahu alayhi wa sallam ne mari geɓal ko fi kanko janni fof idan sahaba ɓen no mari geɓal janal ɓawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka hewta tabi'una ɓe e tabi'u tabi'un idan holli neɗɗo no hani heɓude needi himmudi e hella ɓe yo allah dandu en e faljude hella maɓɓe yo allah dandu en e faljude e hella ɓe ko fi hon ɗum ayeje ɗe ɓe yewti en ɗo en ka fuɗɗode ka udditugol yewtere nden ko fi ɓeɗo allah subhanahu wa taala yewti en fi mum السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ɓeɗo woni sahabaɓe walladina tabauhum bi ihsan woni tabi'iyankoɓe ɓe nelaɗo makuno hayrul quruni qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum لأن كثرة الحشر توئي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا كن ونغل وتوضك برد من غل للذين آمنوا julɗo no aña julɗo julɗo no konno julɗo la kono ko addi aya on ɗon e hoore yeeso ɗon seeɗa son hewtayi ka suratu alfath kono o wi muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashiddau ala alkuffari ruhamau baynahum idan ko hon ɗum addi oɗo aya
wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu ko tawde aroya ɓe tawata konnoto ɓeɗo huɗa ɓe e hoore ɓe wi'amo ɓe waɗamo hay hunde. idan haray jeyaɓe Allah ko welo welo jano wonande en ɓattagol ɓeɗo ɓadoraɓe janngugol sira maɓɓe on ɓadoraɓe ñemtingol ɓe e ko ɓe wonno kon e muɗum kamɓe sahaba ɓen aleykum bi sunnati wa sunnati l khulafa arrachidun. idan si feƴƴi ɓe ɗo ko lontiɓe ɓe ɓen ka yettingol, si feƴƴi ɗon ko lontiɓe ɓe ɓen ka yettingol ha hewta hande ɓe tawata ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala elti yo janngo deftere Allah nde janga sunna nelaɗo makko on janna waajo. haray jarrabuye mo ɓurɗe marde on hande ko jalkitugol ma liɓa bote karamokoɓe kala mo yiɗo no ayibina talibajo karamokojo diina karamokojo ka deftere Allah ka sunnane laaɗo ko wonɗo helude pon wonɗo hakkude sakkitoroɓe e aramɓe ɓe. ko fi diina kam wona wahyu aranta e ngene nde qur'anare ɗo e hoore muɗum no woodi hande ko ɗooli hay ɗe balɗe ɗo miɗo heeɗi waajotoɗo mimo yewta ko dongal hongal marɗen enen karamokoɓɓen ka yottingol kaɗo diina. o ari o tawi woɓɓe ko honno wiyeteɗa o wiye ko Muhammad, ko Ahmad, ko Ibrahim, ko Mukhtar, ko Mustafa, ko Ahmad, ko Zainab, ko Fatima, ko Hafsa, ko Safiya. Eɗa andi alquran mi anda, jangi Fatiha mi anda, jango qul huwallah mi anda, sila jolude kon ɗum wowlata hay fuy. wallahi hande ɓen julɓe no woodi julɗo on feƴƴa inde nde fus o anda e qur'an fus o anda e dina no woodi faalaɓe en ɗo julɓe kono ko ɓe wi'ata ko na julɓe ko yuluɓe mana fus o anda e dina fus ala ka nder hoore ko yowdiri e ko o hanuno fiɓude ko o hanuno andude e ko nentata e muɗum. ndaare he jarrabuye mo wonɗen nande jarrabuyeji ko wonɗen nande julɗo wiyeteɗo ko julɗo tawi julɗankako ka nene e ka baaba wiye hande on yalti e l'islam sansi inde ƴettama hara kadi wona julɗo ƴetti mana ɗo gonɗi ɗi wulleten ɗo ɗi na wondema kefero ɗiɗi ƴetti julɗo ko julɗo noon goɗɗo sansi diina sansi hay inde nde mana naafi ɗum ɗon marɗen ɗo ko woyeten ɗo kon kaka tawi ɗon needi ndin boniri en ka tawi ɗon en jonnama fitra kullu mawludi yuladu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. ene waɗugol goɗɗo alyahudajo ma annasarajo naka innugol mo ka inde naka wiigol wondema mi waɗima chrétien jo si a jonnama boobo a ne'i on ha o woni alyahudajo ma o woni annasarajo wo tawi hay si a woni julɗo ko an waɗimo ɗum ɗo ɓay ko anne'imo idan hiɓe faala en yo en wonu ka tawata hunde en anda e diina sifa oɗo neɗɗo waylugol mo sansa ɗum no yaawi ka eyno mi sangal si tawi tun a anda finde ma nde a anda diina ma kam waylugol ma watta e ngoya sengo no yaawi ha en yii détournaɗo mbuuɗi e yii détournaɓe laamu coup d'état ji ma ko te muɗum mais sifa o détournement ɗo hari min ha hande mi yiyani hay fus ɓe accanali mo ɓe détourne inde nde ɓe détourne diina kam ɓe détourne hay famille o fof ɓe change o jomba nene makko tawaka baba makko tawaka siɗɗo makko hay goto tawaka
photoji ko yaltini kon fof o yiyaali suno e makko ha imo jali ha ƴakkirɗe ɗen no yaltiti mana hunde o perda kanko ko ɗum holli fus o perda o ni sa hay fus noon o luttira mais nda sen faami kam faala ko sanga woni en jaɓaali janngude ko ɗo yaltata si en yiiti ella e janngoɓɓen e jannoɓɓen fof en janngata day karama koɓɓe fof ko ñolɓe ɓe fof ko bomɓe ɓe fof ko ɓoyliɓe hay gooto feewa e maɓɓe jannga e juuɗe hombo horay ko iblisa jannete cheytane jannete hannde kadi si cheytane woni karama ko ma nden anndi ko honɗum o yamirte ka wa inna cheyatina la yuhuna ila awliyaim to jonni on tuma o haɓi kono on tuma ko sifa o résultat ɗo yaltoyta joni yaafa ɗon jonde misal hande kala julɗo mo landiɗa ko a julɗo wiyete hi allah no wooda hi sa landike mo ko honɗum woni seede allah no wooda kara han o jonnirta fi honɗum en ala jannude finde nden nde tabita deftere nde ɗo fanɗude no wiye al usulu thalatha ka ko honto tawete hinde janne ɗo famɗi ndi ko deftere aranere nden ni ka finde fiyo paykon ko waawo heɓude finde yeɗɗunde hella allah e nelaɗo makko on e diina l'islam ka o yamira kam yo o huuru mais ko fayɓe men jelo honji usulu thalatha hay nde janɗa ka sen fay darniɗo fayɓe temedere ko jelo taw ton no hunjinde ka sukaɓe temedere ko sukaɓe jelo taweten no hunjinde sen hewti ka mawɓe temedere ko mawɓe jelo taweten no hunjinde jonno si nde ɗo woni deftere aranere nde ka tawhid nde hanɗen jannude fillito jannade hara ka juulirde ɓe jannay nde ɗo fillite ɓe tawano ka ɓen rowani yo tawe hikka tawanoɓen hikka yo tawe kadi ko aroyta mana ñande wo yo gandal ngal ngal heyɗitu si finde ala yaltoyta landoɗen kono woni seede allah no wooda sa fottiɗo hande e keefeero o wima allah ala a wi mo wooda mo be mon innama yo addu argument yo addu dalil wiyete kema dalil allah ala par ce que mi ha hande mi yiyalimo mi memalimo o luɓalilam mi anda si no weli ma si mo metti donc ɓay mi yiyalimo o ala an wiya on ɗum seede mo wooda ala ko woola ken ko ɓeto addi argument joni noon an e makko komɓe mon hanno heɓude argument quoi qur'an no jippina e ma idan be jangin ka be jangin ka be jangin idan be teddiren karama koɓɓe ko fi ko ɓeɗo e gani e gandal ngal karama koɓɓe kamɓe hiɓe yaawi fi e sifa ɗiɗo masalaji mi jonna on mise karama koje e karama koɓe l'islam woodi nodditiɓe chia ɓe wi wondema kamɓe ɓe hatojini e karama kojo sunna on fi yoɓe waɗu munasara yoɓe jooɗo ɓe waɗa débat daare combo e maɓɓe mari gonga o wi aw ɓe invite mo moɓa ha nokkure nden heewi jooɗa o wari yaka dambugal o jooɗi ɗon ha ɓe faala hotude ha woɓɓe goo wi hino noon seede o ko haɗi o ara ko ɓayimo andi o mara argument o mara dalil ko ɗum haɗi o ara nde wotere o hayɓe hayno himo naata kono ko ɓuri ɓe ngalɗinde kono tawi mo haɓɓidiri paɗe makko ɗe wakki ka dande ɗo ɓenni he accu paɗe maɗen to kon ɗum wakkatiɗa paɗɗe natuɗa e hoore ari a respectali aadi men ndi o e komi addorani paɗe ɗe mi nanni wondema fewdo nelaɗo hari chia ɓe wujjayno paɗe ɓe ni fewdo nelaɗo hari chia ala de o wiya kortono ittuɗo wona dina mon kam mana ndaare mana ɗoyo ɓe jooɗo ɓe o majjina ɓe majjina luttuɓe o jaɓaali kono ndaare nafa gandal ngal ko konngol gootol landal gootal petto o landiɓe tawi ala ka ɓe feƴe idan o ari o naati de paɗe makko ɗe honto konto nanaɓde ɗe paɗe
mi naadora paɗe am ɗen de mi nani siya ɓen fewdo nelaɗo haade ɓe wujjayno paɗe wini fewdo nelaɗo de hari siya ala o kontono onon awa ittuɗo ndina mon kam si tawi fewdo nelaɗo hari ala konto onon ittuɗo ko alano ko fewdo nelaɗo wona e diina iden sonkaali pooɗaali a ko ɗum ɗo woni nafa karama kojo kanko ko sonkiti hawtiti to kon fof o raɓɓinɗinante ka ɓuri e raɓɓiɗude hetta hoorema feƴƴa mi jonnon misal ɗimma enen ɗo fof si hewti ka tawhid en jebbiloto en ɗaɓɓitata dalil si goɗɗo wii o allah na allah tagi fof kanko tagi bonɗo e moƴƴo kombo tagi ko kanko goɗɗo waɗay ko allah faalaka jaɓela na o waɗata joni noon ko honno woniri si on tigi waɗi ko moƴƴi allah yoɓaymo so waɗi ko boni allah sunnoyaymo ka idan moƴƴin ɗon o naadamo ka aljanna bonnu ɗon o naadamo ka yiite est ce que ɗon noon haray joni o tawñaka ɗon kanko naɓaɗo on ka yiite idan mo ɓe heɓay ɗum ɗo ko woni a dogay a jaɓali ɗaɓɓitude dalil haqiqajo e mara o muskila jaabelam no woodi ka ala si alandama kon no jabotoɗa joni ko allah windi kon wondema o waɗay ko boni allah toñimo ka on susata wiide hi kono ka nder ɓernde ko wiyata ɗon de harayno maapini kono ɓay ko allah yiɗi o waɗay kono no maapini on ko firi finde nden nde yeɗɗaali yeƴƴuɗo nde wonde firtoto mi raɓɓinɗinane ɗo harana yahu ka woɗɗi ɓeɗo konno makete nam Alhaji Boubacar oɗon make Mouhamadou Ali ɓe ɗiɗo hiɓe wondi nokku gooto mi ara ɗo miɗo maapi Cheikh Ali ko patron jo mari mbuɗi moƴƴa ɓeɗo no mari ko hawri mi ara mi inna ɓeɗo miɗo heɓi ɗo haaju maapinɗo lam mi ɗo mari ɗo haaju e 2 millions kono wallahi hande hay 100 000 mi mara miɗo faala arde mi tawa Mouhamadou Ali ɗo mi ñawlomo ɗo 2 millions mi dara so o ñawle lam ɗo e nder lewru mi yoɓitani mi wowli kon faala kon ka Alhaji e makka o ñawlata ƴetten kaydiri winde ko on ɗum ɓeɗo maaki Mouhamadou Ali ñawlatalam 2 millions ha lewru ƴetten ndin ɗon kaydiri sornen kale jullere ɗo wallene Mouhamadou Ali aroya min Mouhamadou Ali mi wolano mapa am fof no woniri noon min miɗo falaya ñawlan ɗo 2 millions inde ala fewdaka kono ɓeɗo wino ko ñawlata o ñawli ka o ñawlaali o ñawlaali yetelam ko ɓeɗo windi kon ko ɓeɗo wi kon o ñawlata 2 millions ɓe toñimo ko ɗum wonɗe wowlude ɓe toñumo kako ko woni e makko kon ɓe wowli donc si o waɗi ko ɓe wi kon holli ɓe no andimo ka joni si ɓeɗo andimo ɓe wondi e mum kon ɗum wi ɗon taguɗomo on haray on ɗon andama Allah o wiyama ya waɗu o wi ko ɗum ɗo waɗata o windi imo andi kon ɗum waɗoyta imo andi ko on ɗum suɓotoɗa ala yalamu man halaq wa huwa latiful khabir joni mi lando seede Allah forsama fewdo immiɗa lootiɗa wattiɗa coñci ɗi wattiɗa ɗi haɓɓuɗa paɗal ngal haɓɓuɗa ngal sutiɗa ka amete toon hari ko goɗɗo ɗowma na goɗɗo ari no duƴudema ɓaawo yeetolam so a tourno ɗo yarɗa ka juulirde goɗɗo yilteteno hari a yi'uno no windi a amoyey si yaaɗa konno andirɗa hari ko ɗum Allah windi e ma a andude woɓay a waɗi adi a wadde hari a anda ko ɗum Allah windi ka Mamadou Ali yiyano kaydi hunko no windi
si o waɗi si o ronki ñawlude joni min ni he arigoye ɓeeɗo wowli o inna a ko kamɓe toñila koko ɓe wi komi ñawlata haade mi ñawla ko hombo jaɓantamo ɗum hay goto ka idan wata wi'u ko Allah muuyi ko ɗum waɗanɗa wi'u ko an suuɓi hawri e muyide makko ɗen ko fi ko kala no ƴoƴirɗa no yarata sa suuɓike hawrodira e ko windi ko lutodirta dan Allah toñani idan masalaji ɗin ka be jangi si en jangali ko sifa ɗiɗo ayɓe Allah ɓen profitata fi majjingol ma fi yoɓe hette ko fi ɓe andi ka wiɗa ɗon ko a julɗo a welayi ɓorude ɗon ko fi ɓe andi finde julɗo nden ko finde hisude ko finde hisude sari a Allah on ko sari a yaaduɗo e ko wiyete kon tabiya ndare o ka waɗɗo ɗon wondema sariya on no yaani yo gorko murtin jiwo jombamo kaydi heɓo ka sari on no yananimo yo o jattu jiwo o jomba kono sari on yanana jeyɗo jiwo on yo sakko nana so nani mo yanani jattowo on yo jattu kono o yanana joom on yo hettu kombo winde o sari tetela hombo windimo hombo windimo lagine ɗo ko heferɓe woni ɗo ka ko julɓe si wiyama ɗo sariya kala sariya waɗeteɗo ka leydi men ɗo ko enen wotatamo ka kana ɗum wonɓe ɓen ka assemblé na ɓe enen ɓe représenté ko honno ɗum ɗo windira toon hay maire commune wonnoɗo ñawude o naɓuɗo on garde fi wata ɓeya naatu hay kanko emo ɓitti ko honno o ñawiri sariya mo o ɓitti kanko e mum ka kanko o ɓitti ɗon ko mawɓe jiwo woni ɓittaki homɓe mon nani oɗo habar ronki ɓittade kala marɗo ɓiɗɗo oɗo habaru barminimo ka ɓernde ka ko ɗum firi janggo ɓiɗɗo ma on so murti o yahi o wondu ni e gorko sariya on no waymo jonnude kaydi no probléme wondema kanko suuɓi ɗum ɗo mais an amara haqqe sakkagol mo amara haqqe salagol ɗum jonnon maire on si ɗum waɗi e hoore ɓiɗɗo makko o weltoto kanko waɗɗo ɗum on si ɓiɗɗo makko warri noon o weltoto hay goto wakkilaki ɗum ɗo miijiti ya a jiido jibina dépense ha on janɗa heɓa 18 ans o foltoma waɗa ko o faala tawa amara sari a wo e hoore makko no muusi ka ko ɗum ɗo wiyete sari o aduna o ko ɗiɗo noon ɓe hollatay c'est la loi ɓe towna ɗum ɓe ɓanta wonto loi Allah o woni mo tawata on so a ñaawi an tigi a tawa hii hara ko an bonnigoy si ñaawama gasi a miiji tigi a tawa hii ɗo koni hanir wa man ahsanu min allahi hukman ala ko honno accirɗen qur'an ñaawirgol qur'an ñaawinorɗen ɗiɗo sariyaji idan ko ɗo fameten temmeɗen on ko teddingol ɓeeɗo karamakoje ko teddinte ɗum ko yangante ɗum barki gandal koko ɗaɓɓete haray noon enen ko ɓuri e hewde kon ka meɗen ko yawagol karamakoje ko ɗum anduɗen mi jonnay misal yaafodon no gasara no heewi goɗɗo ko patron joyi mo mbari mbuuɗi o darna suudu kanko e ɓengure makko o waɗaɗa chambre e salon o ƴetto e karamakojo o adda ɗon ko jannanamo fayɓe makko ɓe yalta honto ɓe yalta e goɗɗum heewa nafude ɗo wayno darde ka waɗi toon fof ko honto ɓe yalta siɗa faala jannude ɓiɓɓe ma ɓen ƴettuɓe naɓaɓe ke jangete toon ta ƴetto e karamakojo o adda kama heɓata barke gandal nafata gol woɗɓe ɓe fof kadi ɓe sakkitora e hawre yaltoyta ko honɗum hatta yalta go'o ɓiɓɓe ɓe yawto karamako mum kaka galle maɓɓe ɓe woni ko karamakojo on ari go'o ɗiɗi wonde an mawɗo on
a faandoto teddingol karamo ko en hara a hoynuɓe ha hatti. mi jonnaw misal karamo ko jo yalta no laƴƴude gite enna usa ko setalde enna he yeeɗanaɓe ɗa ndiyam usa hurgol jona ka ko tosoko mana si tawi an karam ko en hay si yahay hurgo ɓe anda siko jano ma siko tosoko ɓe gure nde fof ɓe anda siko hurgo jano o yatama siko tosoko yettolan ko teddungal ma ko teddungal ma no gasa an ko fandiɗa kono daren mawɓe men ɓe si ɓe wi Fuuta ɓe ari no tawa eko haɗata ɓe neɓa kamen probléme hurgo ngo tawi so ɓe yahay ka hurgo ɓe fof anda ɓe yaade ka hurgo wonde ɓe wakkiloto wonugol ɗon ɓe ɓitto ɓe yaari hurgo wo jemma har fof ɗo andake baba e seene woni seeɗa maka o an a famali ko ɓittede go ono nde hiɗa inna ɓe arka an waɗu chambre on waɗa hurgo ngon nder ton ara inna ɓe weere ɗo hino ɗo ko hanni kon fof no nder ton ɗo ɓe wona kono sa woni si yani si ɓe takkitoto ɓe ɓe ƴetta satalde ɓe rewa hakkude jama on fof ɓe seeno ɓe neɓata kamɓe joni noon ɗum ɗo karamo kojo mo tawata on ko ɗo woni lonto annabaɓɓen al ulama'u warasatul anbiya sa jogori on ɗon noon ka nder suudu ma barke waɗa pay koy ko saga ɓe hetti ma wonde ko sa hewti ko ɓeygma to wiide o karamo ko jogoy no ñaaɗi koko woni piide koye pay koye no ɗuuɗi ara wattarde he ustade en haray wattane yilde piigol ngol pay koye ɗum ɗon haray haray komi addiri on ko fi o jannuɓe idan karama koye nani ay sa wattar ɗon hay hunde janngo bonnu ko wo alaka piyeede si hunjike mba si hunjaki mba yaltoya mi wondi ɓe wondi e maɓɓe ɗo mi anda duuɓi jelu ha hande hay goto mi mara hunjiɗo no gerɗuɗa noon nano hunji heɓorta idan faljere aranere sikki ɗe mari oɗo muskila mo tawata gasa en hatoje nayyi e waɗoygol yewtere e muɗum ko honno ɓiɗɗo hunjiɗo Qur'an heɓorta hoya ɓiɗo ka suudu Qur'an heɓirta ɓiɗɗo hunjiɗo ka yaasi on andi teddugal ngal no mawni sa heeɓi ɓiɗɗo hunjiɗo ka heɓowo honɗu nde magewal kanŋe ka ñande dargal idan tawɗo teddina moodi mum teddina mais tawowo sonnajo tawowo so o defi ɓiɓɓe nawlam makko ɓe ñamata si ɓe ñamay wonde ko guiñe ko si moodi makko no ɗon ɓe heɓa marɗo sifa oɗo annuye e miijo mon onon on heɓay hunjiɗo idan probléme on no ton na finande nden hunjinta no woodi dokkal ngal Allah waɗata wattaqullaha wa yuallimukumullah hule Allah Allahu on o andina on idan gandal ngal walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina idan ko ɗum ɗo waɗi karama kojo on be o heɓɓe teddini joni noon waɗo ka duuɗe hiɗe mari probléme ji bus probléme arano on ko ɓuri moƴƴude kon hara moyen no woduno hara karama kojo no heɓayno moyen mo faala taalibaɓe lontotoɓe mo ko yo moƴƴi e mawɗo seeɗen andi qissa e Cheikh Abdourahmane al-Haffar o siriyenjo karama kojo wallifiɗo defte boyi ko woni saabu wallifagol makko ɗen defte accita har golle makko ko jasaynoɗo gaburuji ka berɗe o gollayno o jasa kaburu ndun o wattinana on tigui mayɗo ɓe yoɓam ko sonnajo addi ɗon ɓiɓɓe mon ɗiɗo o yo on adda ko ɓe wattintamo wallingol makko ka lahadi nder to yeeso to fof urfiti tawi ɓe suti ka dal e hatta mana henti yeeso ton o fof ɓe maƴi seeɗa ni fure o fuutoɓe kamɓe wonnoɓe wallinde ɓe furoɓe fopp ɓe yi kono wonɓe dow ɓen goto andali kon ɗum feƴƴi ley ton ɓe watti birikije ɗen ha ko ɓe wattata sakkitorde nden ɓe suti kenewigi yeeso ton ɓe wattini ɓe famki goto maɓɓe wowlani woni e dumum ne on sonnajo kadi addoyi furego on on ɗon kadi wallingol ɓe fure on ka gabu ka lahdi sifa ko watno ko waɗi kono ɗo ɓay hari sifa mo waɗino
ɓe hulali ɓe wallini ɓe surri kanko cheikh abdourahmane yaltugol makko o fewni ha ka sonnajo adduɗo fureji ɗin on o landima ene ko hono ɗum addonɗa men ɗo ko honno yimɓe addonɗa men ɗo o wi min mi yiɗa haala ɗuɗuka si mi heeɓi fure kon to mi addatamo naka berɗe ko ɓiɓɓe andi ɗo maayi mi addi ɓe ko hon ɗum kadi o winni no naatuma ɓiɗɗo ma mana arano on ko adduɗamo ko ni alhaali makko fewdorno ɗum waɗu ɗum ɗo o wi a mi faami noon on ɗon ibi o jibina golle makko ko pour kanagol deftere allah nde o mara golle si wona janggu sabunde kamɓe woni mo okkorde coggu biskiti mana fiyo o yiɗuɓe o teddina ɓe o heɓa barki gandal ngal innal muallima wattabiba kilahuma la yansahani ida huma lam yukrama docteur ɓurdi ka gandi ɓurdi ɗon ko ɗon faamo o ɓurdata o yewtay ɗo yewtere wotere lamdi to ɗon ɓe mo be yewtitay onde no luutodiri ono oɗa yewtirno ko fimo be nanay nanalla goo ko honno o naniri ko ittiri hakkille makko ɗen ko ɗum waɗi ɗa wawi ƴettude ɗo fay ɓe jowo finanɓe finande wotere ɓe wata hunjodade nde wotere ka oɗo aɗo hunjade oɗa sakkito hunjade oɗa duka ha e pamayde si hunjo kono daare kon ɗum watta o hunjiɗo heña o so o rewtaki o yejjite kadi heña kon ɗo heɓata fayɓe wonɓe hunjade ɓen ta no weeli hakkille jangga e laabi ɗi tati nayi joyi tutta o hunjike o jooɗo e fijugol ko fi hon ɗum himo andi kaɓe dartinimo o kanko ara o hunjike so ari hara no dartede o jooɗike ɗon o janggide wotere ma laabi ɗiɗi ma o heeɗike ko ɓe dartata ko faljete kanko nde ma yewta ara o hunjike kono so waccati kadi ko noon o yejjitirta idan si fonɗo hike o gayni finade oɗo yi darte ko ɗo probléme o wonta ka rewtagol wonde ko ɗon waccitata janggugol few ko fi on ɗum wawi wonɗo fuɗɗitade e bakadi janggugol idan haray hino ko wallitorten kon hella ka duuɗe fiyo e wawu heɓude hunjiɓe hara ko e hoore ihlas ko e hoore laaɓal go'o waɗe juɓɓudi mana si paykunkun ari testumo fiyo anɗo ko beru holto o townata sa andi beru ko o townata kon wota ɗuytu wota ɓeydu no woni jangirde noon ɓeydira seeɗa seeɗa tawi ko bo bindi joyi o wata hunjade ñallal wota waɗu nayyi o fijay mana accu toujours hara hakkille no woodi ko maapini ɗe fiyoɗe dukku fiyoɗe hunjo he imo huuli wota o focce idan duɗe ɗe maraɗen cabbi fof batte ɗuɗata e majje ɓe wonde focce seeɗa mana be pay ko makko de wota on piimo dey harayna ganda o yehi ɗaɓɓugol harayna ganda o yehi ɗaɓɓugol e horde nden si nde ñeeɗay be nde fewtaka kam idan sa addi be yaha e méthode o idan karmakojo on so toɗɗike ɓere ko pay kon kun tenata kon o fiinamo o heɗanomo ha tawa ko o jangi kon no selli o wiyamo no yahu duka so o duki ha o ara o da no fandi ko nan ton almami fawja e fatiha kono suratuji ɗi o wowa ɗin hayso mo hunjinoɗi woni neeɓi lewru hitande o julniraɗe ɗi ñande goo julniroyaɗi tun wawa si o dartoto gokkum ɗi dartoto rewtagol ngol woni hoore joni noon rôle mawɗo on si tawi ko ɗon anditen enen hiɗe ŋakkira bus ko ɗum ɗo waɗi jannguɓe ɗuuɗi ɓe gollitirta ko fi ɓe laali gandal ngal joni noon si a yii karamakojo mo tawata waccuɓe heɓata huluɗo e mo hulaali kono ka majjuɗo heɓata huluɗo allah ka majjuɗo narayno mawɓe goo no maaka ɗum ɗon ko bimbiji ɗin na bindi ɗin ɓe maaki o allah e majjuɗo no haɓi ko ñande hada wa sallllahu wa sallam ala nabiyina muhammadi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗannine oto ƴettomon ɗon ka
discours fondation o sincamɓe ngal ɗangal ɗo ko ɓen noon jonnete yewtere ɗen ɗo ɓe yewten ɗo seeɗa ɗum ko ustad aboubacry sari abou halima arani jomtuɗen ɗo sala tafaddal mashkoura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعيد المبدي معطي النوالي كل من يستجيب معين من يصبو إلى المسلم ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الكريم محمد المبعوث رحمة للورى وخير الجزاء. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على اهتمامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجزاء مركز تلك لتحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية أن حفظ فيه القرآن الكريم 3 طلاب والحمد لله. ومن بينهم من حفظ القرآن الكريم وبعضا من المتون وهو محمد حميد بري. والمتون كالتالي: أولا متن الجزري، ثانيا متن تحفة الأطفال، ثالثا رسم طالب عبد الله، رابعا نظم الآجرومية قال عبيد ربي، خامسا الأربعون النووي، سادسا الأصول الثلاثة، سابعا قواعد الأربع، ثامنا 6 فصول، تاسعا الواجبات المحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، عاشرا سرور الصلاة، 11 بداية المتفقه، 12 المقرر التوحيد والفقه. مسجد يلبي رأيتنا الله سبحانه وتعالى على المركز تلك ولي أو أنفو وطولي وكيبي كبون ومالي كبون أهلا وسهلا ومرحبا. دندان والمنقل كارمكو بأمن مو بأمن نيمرا بأمن دندان والسيني بابرا بأمن دندان والهدي ببنفو في nota kon ngu noddandu yo allahu yoɓo ko ɓuri moƴƴude e joti. wona musidɓe julɓe haray markazi teni ko fi wunjingol qur'an janna defte sharia no weɓitana on ɗo seeɗa e ko woni nder ɗon. goho markazi teni ko sincama ibitalen duuɓi 4 e lebbi seeɗa fawɗi. ɗimmon ɗum allahu subhanahu wa taala ndewina ɗin heɓugol ga bunjiɓe 3 timmini dartana jonna shahadaji o. no nder maɓɓe bunjiɗo qur'an ha gayni dartana jonna shahada mum o kontini e jammugol yoga e matinuji nde wonno duɗal ngal ko wiɗen ko wondigal qur'ana janna defte ko woni on ko mouhammadou hamidi bari. simo ɗoni o downi jungo makko gon jama o wiyam imo dara wonno wono walillahi alhamdu allah newnanimo hunjagol ɗo ha gayna nawɗe gay kalama ko ɓe towɓe ɓeno ustad jaabi kamɓe dartinonomo ɓe jonnimo shahada makko hafla on ɓe ɗinnin arti waɗen ɗo ɗum ɗo fiti ɓaawo ɗum ɗon e dokkal allahu arsikimo taɓutugol e nokkure men ɗo kay kontinu o hunjinde deftere witende matinul jisari yewtore fi qur'an wondude sharhu muyassar o gayni ɗon o darti o hunjinde deftere witende tuhfatul atfal nden ɗo ngadi o darti o hunji deftere witende rasmu talib abdillah nden ɗo ngadi o darti o hikkino ɗon kadi telenga nahaw nolmu ajurumiya deftere toon no yimɓe ubaydu rabbihi nden ɗo ngadi o hunjinde o darti o hikkino ɗon deftere telenga hadith 40 nawawi
nder ɗon kadi o hunjine o darti o hikkin ɗon deftere ɗon nde usulu talata deftere andande nder ɗon kadi o darti o hikkin ɗon deftere nde qawaidul arba nder ɗon kadi ko tawi ka aqida nden kadi o darti o hikkin ɗon kadi deftere wettende sittatul usul nder ɗon kadi o hunjine o darti o hikkin ɗon deftere wettende wajibatul muhattimatul ma'rifa deftere waɗɗinde tentude andugol ɗum kala julɗo gorko e debbo nden ɗon kadi o darti o hikkin ɗon deftere teɗen ka fiqhuhu surutu salati muhammadu bun abdul wahhab nden ɗon kadi o darti o hikkin ɗon kadi deftere wi'etende bidayatul mutafaqqih nden ɗon kadi o darti o hikkin ɗon deftere janggueɗende ka biɗeɓe ɗonde almuqarrarul tawhid wal fiqh nden ɗon kadi o darti ɓeɗo deften ko allahu lunanimon defte sappo e ɗiɗi ɓaawo ɗum jagolno qur'an on wondude sarhanede sarhu mo tawata no hakkindi haa wona ko junnaha kono o waway andude ko hon woni ɗo fuɗɗi e wonno markase men on mahaki tun e hunjagol qur'ana hocco hootama hunjagol qur'ana tun accita haa aɗon bal ko hunjagol qur'ana janga kay ko andintama ko honno woni qur'ana on andunama ko honmi jokkuɗa nde wonno hunjagol qur'ana on no mari nafoore moƴƴa kono hay nafoore ɓurde moƴƴude nden koyo woodu kay ko wonti jange defte ko wawata tambade mo tambo ko allah arsidima ko nde wonno hunde ɗum wokkeɗon molanangal ka timmode sabu famɗuɗo tammin on tawa allah subhanahu wa ta'ala yo waɗa nde moɓande men ɗo moɓande nde allah subhanahu wa ta'ala waɗɗa yurmede yo allah waɗa yurmede men e fof leyɗin serta ɗo waɗenta koyen sertoɓe renaɓe wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kasira. Assalamu aleykum wa rahmatullah. jazakumullahu khairan ala watanike karankore men ɓe haray karankore men kadi hewtiɗo ustad abdoullahi bari ɓe ɗo kadi mari duɗal trafic to ustad ibrahima en kamɓe kadi mari duɗal ka takkore kono ɗo ɓe hewtino ɗo neeɓi kono ɓe tooɗi ɓaawo haray fo maɓɓe sen maɓɓe ko tooɗi haray ɓe holli en o fi suka ɗo wonɗo jannguɗo ɗum ɗo jangguine defte ɗo ɗum ɗo wawi newade o sippay ko tabiti haray enen maɓe fayɓe ɓen haray weeli o wattangol yiiɗi fay kum ko janggay hannde wonde hay caangol ko ɓeeɓa heewa si woni fewndo ɓay ko makum ko ngala waawde ɗon a sottinimono a naɓimo nokkugo yaandu ɗon kadi o fuɗɗitoy to woni kaw tabiti ɗon ko ɗon o tabitata haa karama ko ɓe yiya min janndirimo on noone ɗo min tawi o waawaani min sens on ɗon noone ɓe waɗa o noone ɗa an fewndo yiyata ɗon o waawaani kamɓe kadi ɓe yii o waawaani si a ittimo ɗon a naɓimo ka ɓeeɗa kadi yiyaano ko ɓeeɗa yii ko en fof min wattanayɗo men wattanayɗo en on oto men on ma moto men on ko gooto so woy ko on noon jonnete so jetti noon pay ko men ko en jonni oɗa fuɗɗike seeɗa en jatti on ɗon en jonni oɗa kadi fuɗɗike seeɗa ka oɗa foɗata yiide ɗon oɗo nayomi sonkamo oɗo nayomi piimo oɗo ko multumo oɗo ko mi hulɓinimo baabe makko ka fuɗɗoto yiwde ɗum ɗon tun a yettima ɗon a jonni oɗa kadi ɓe wonda o yiya ko fuɗɗode ɗen a yetti on ɗon joni wona oɗo ni o sukaɗo hunjigi ɗo qouran ko wontiti ɗon kadi o wonte noon o wallitoɓe o fiina wonɓe ɓen ley kankadi o jangga ɗon juuɗe maɓɓe o heɓa gandan o heɓa barki o heɓa needi ndi haray ko ɗum ɓe waaji en ɗo yen ɓeydu wattango yiidi teddina ɓe karankoɓe no jeyaga teddingol ɓe nanka okkorgol ɓe tum maka hiwragol ɓe tum aktidugol ɓe pay koy ɓe wonda e maɓɓe ɓe eltira ɓe seeɗa belajo allah subhanahu wa taala ɓeyɗen e wallude heɓen janngoɓe sifaɓe ɗo joni haray programme men o woɗɗike nuttani en ɗo piiji tati piiwu ngara noon kum ko jonnitugol ɓe diplôme on kamɓe e sukaɓen ɗo piiwu ɗimmum kum ko mawɓen duwano en tammum kum kala ko ɓen no waɗani en nafakka toronagol ɓen duwa wonege ɗum ɗon waynodiren haray ko ni ɗo tati nuttani en joni haray ɓe hikkide ɗo jonnugol ɓe diplôme on joni noon haray ɗo e noddey Mouhammad Diallo joni ɓe ɓeni nodde Abdoul Hamid joni nodde Abdoul Hamid on jonnimo diplôme on o janganen ɗo haysi ko deftere haysi ka matnul jazaria o janganen seeɗa ni ɓe ɗuma on juuti wawa janganen ko matnul jazaria ɗo seeɗa matnul jazaria ko gasi joni ara fo mum yo aruga isma o janganen ɗo goɗɗinge mum jonnemo diplôme makko nodde Mouhammad Diallo
wara o jangana en ɓay o rewtike ɗe balɗe ɗo tati harimo dartude on andi no woodi mo jago qur'ana darta hara koɓe landoma ɓena jangiɗa darta jangaɗa darta kanko noon o fuɗɗi fatiha ɗum koye talata o fuɗɗunen ɗo o fuɗɗi ɗo ɗaari moko mbawi buyno ga o fuɗɗi o jangi ɗo seeɗa joni o yilti e nder ɗo balɗe ɗo tati o jangi qur'ana o fo har nawi fontu balɗe tati o janga qur'ana o fo tippinar nawi fontu ɓe karankoɓe ɗo ɓe marani en duɗal ka gaɗa tegisɗa markas intel imam ahmad aray ko kamɓe seedi ɗo darnimo nahay kanko makko en ɗo ko kamɓe ɓe tawoɓe nokku goo ara heɗanomo heeƴi fof ɓe nder balɗe tati o jangi qur'ana nder balɗe tati ara hunduto woni haray fewton ngo ɓoori ni haray ko beru wakkilare makko rewta gongol wo ko noon o wowirta hara o yejjitaade haray cheikh abdoul hamid bisimil mouhammad hamid joni seno mo ganen ɗo بسم الله الرحمن الرحيم. متن رسم طالب عبد الله الشنقيطي. الحمد لله الذي رسم الكتاب وضبطه علمنا بلا عتاب، ثم الصلاة والسلام الأسمى على النبي العربي طه، من المعالي كلها أعطاها، وأستعين الله في نظم اختصار للرسم والضبط بصدق وانحصار، لكي يرى للمبتدين تبصره وللشيوخ المقرئين تذكره. سميته بالمحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابعي، للنون الأخرى افتح وراوي مدلم، تبدأ بتيف الجمع واحذفنه لم، يهمز هوار مالئ من خاطئين، فاعين جبار بطول داخرين، لا جمع تاب صام ساح صابون، طاغين يا غاوين ذبح راعون، في جمع الأنثى تضم مكسر اخرو، حرفين زد واشدد لفرض واحذفوا، بنات نحل طور الأنعام أولات، لا فرض دس جنات شور السيئات، آياتنا في لو وما أولى سواه، وراسيات يابسات باسقات، رسالة العقود أو ثاني سماء، قضى وحذف قبل كسر النون ضاء، أخرى بلا تنوين إلا ذي لسان، لذقان فرقان وذي أبزه ويان، قرآن أولى يوسف الزخرف جاء، آناء آمنتم أآلهة جاء، وبرآ باشر وذي الإثم ربا، إباخ عبارك أحباء جتبا، رب عباد الفجر صاد مع نعبده، هل باعد دبر باطل للبابعه، غضبان عقباها الخبائث رباع، لاسباب بالغ باسط كف ذراع، أنباء ما رهبان ميم الجمع سام، لعنا قصاب لا أصابهم إمام، لعقاب الأصنام مناسك لثار، أوتاك حاطت كاد تسوره تصار. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المتفقه. وفيه الأول باب المياه وفيه 11 ضابطا. الأول باب المياه وفيه الأول باب المياه، الثاني باب الآنية، الثالث باب قضاء الحاجة، الرابع باب السواك، الخامس باب الوضوء، السادس باب نواقض الوضوء، الثامن باب الغسل، التاسع باب التيمم، العاشر باب إزالة النجاسة، العاشر باب الحيض. باب المياه وفيه ضابط واحد. أقسام المياه 3: طهور وهو الباقي على خلقته
dambugal fiidiye ɗen woni ɗo tongode wotere pecce de ɗen no fecci e pecce tati. al awalu tahurun wa huwa albaqi ala khilqatihi ko ndiyan laaɓuɗan laɓɓino jan ko woni ɗan ko ɗan heddiɗan no ɗan tagirano ɗan ardira tawa ɗan fusɗan waylaali. ɗimmum ɗum tahirun ko ndiyan laaɓuɗan ɗan laɓɓinta ko woni ɗan ndiyan ko ɗan ndiyan jilluɗan e ko laaɓi konko laaɓi yaltini ɗan e wellusugol ndiyan ɗan. tammum ɗum najisun kon sobuɗan wa huwa alladi ko won ɗan ndiyan khalatatuhu najasatun fa ghayyarat ahada awsafihi jille majjan ko sobi wayli gotel e sifaji majjan on. joni Cheikh Mouhammad Diallo kankadi o seeɗa ɗo o dartino ha lutti ha mi accanimo ɗon gila suratul kafiruna ha suratul nas o janga ɗum ɗon o waɗana en أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وثقل وحقق إيماننا وارفع درجتنا
وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا وأسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا وفك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله فنان ساسوجي من عرب بن فو تشلال جودي دينا بيبه awara jitali mo hunjike qur'ana hay mo jangi tun Allah okkay mo du'a so torike Allah on du'a rutetake na fere kam mo hunjike hare men tori ma on du'a do menen do fo jonare ko ne hikintinde do ko jonnugol be diplôme ji din hare Abdul Muhammad Hamid hare jonna mo diplôme on ko jonnata mo ko karmo ko memben Oustaz Muhammad Wuri Diallo hare kambe jonnata mo diplôme جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هري محمد جالو هري أنكدي باتدو هري إنجونا مو من دو كرنو بوبكارين بس كوجيلا ترافين تو بباني هادو هري كم بكاي بجونا محمد جالو دبلومو. الحمد لله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله. جزاك الله خيرا الله باركي مو do joni haray woddike do haray joni en jonna e maw men ben do be duwano en haray ko ikkintinten do so be gayni duwa on ko werde nden haray be aray be holla en do honno berleji di wadira so be gayni duwa gol mo kala on to weeri haray wayno dirren الحمد لله رب العالمين. علي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وهول وندما e wawata kontude di e dulla ko no woniri hara en yettimo okkudo en sifate kala mo ko be ka setter men do kala mo ko be jannube be faybe do e kala mo ko be arde jonnugol be diplôme ji din hara dum do fo ko teddude de Allah okken ka setter men do hara hide weltani Allah tabaraka wa taala hara julbe fo du anama yo son en baraji yo Allah mawni en barjari Allah marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahma. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا حجة يا رب العالمين. ربنا العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة